Rikanda County Mabusia oriwore mariango chenro mar kuoyo yath mar nego tong suna kitiyo kod lony manyasani kitiyo kod drone. E chenro no e gweng mar Kiriamit mantiere kar chung'od bura Mateso North kod gwenge mamoko mantiere aluora mar Budalangi onywaki e chenro makamano. Higa achiel nyaka ne yang chenro no kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Kane oloso e kinde chenro no jata chenro maduong' e riwruok mochung'ne kedo kod tuo mar malaria e aluora mar Afrika mong'ere kaka Alma, mana Laktar Willis Ahwale owacho ni 39% mag oganda e kaunti ma Busia yudo tuo mar malaria. Ahwale owacho ni jokanyo onywako mar kedo kendo tieko tuo mar malaria chutho. Kaunti ambayo ina maambukizi ya juu ya malaria. Asilimia karibu 39 ya wananchi ukipima damu utakuta wamebeba ile maambukizi ya malaria kwenye damu. Msitu sehemu kubwa katika nyika pale kuna wanyama na nyoka, na tukalete teknolojia hii ya drone ambayo inaweza beba lita 20 na vile hiyo drone inapiga picha, inajua pale maji iko na pale umbu inazaana. If we test the 200 people here, about 20% of that 200 people will be positive. They might be walking around, they will be positive for malaria. So I think this initiative is just the beginning of an initiative we want to do around Kenya, where malaria is very endemic. Katika kaunti yote ya Busia, watu 100, watu 39 watapatikana na ugonjwa wa malaria, na kwa ile wagonjwa wanakuja hospitali kila siku, ile inaitwa OPD attendance, 40% wanakuwa na malaria. Wale wagonjwa wanaenda kwa ward, 13% wanakuanga na malaria, ile inaitwa severe malaria. Malaria bado inaua watu wetu. Mama wajawazito wakiambukizwa na umbu huwa inapea kinga yao inakuwa chini. Hii mpango huu itatusaidia sana, haswa sisi CHVs, pia itatupunguzia kazi mingi.